Mangone. Nanonda training e toso tiko e na vevuna au andolo maikina kana didi tiko yani me adausa na mbega no bulo July watau nanonda toso watiko e na vembole ni kaulotu au via mbole kenda kina, are you praying or are you availing yourself to reach out to friends, to your workmates? Veira ni tiku bolita. En na bulo kotoba menda masula kataltiunga na nonda bebalutaki na bagazurtiweke. And 2028 it's Sydney for Christ. Dina ni bakasayawa, let's continue to pray for that. And then na Korolebungo. Of course, next year, Fiji for Christ. This year, Fiji for Christ. Kero na toeda mo kero na ngole tu bibit. Tamaili en alaibuno tu kandago. And au bia kere me dabuke na non ilolako. Nona bondo menda soma me rani buke koe na non ilolako. Yana banua mateni banua ule lesikina me kandau. Me kuangani rongoda mai so netal no rongoda mai kandau. Au kilani kadiba kiu ni ula tu sanganga ya sabe so balele ya usana buno tu suba kreativo na nomani be masulaki ena ne roi la ko ena bulokosita au sarani la sarana nonda ulutani kwa robu sanda bitigeliungo ko ena mai langa serena be mama uno tarana mateni waswase na mailang sero robu ke na gang o tia monge ke botia na nonda wuli ke na nondo rongo bunau ena kabine kua na ulutanga enda tara ena mada saoti na dava mada ru saoti ve butuni sebebe repentance. Awa kauta mai kina na wakasamongo ka lau mai na boso wa krisi metanoia. Na vei vutuni e vei sautaki ni wakanananu, vei sautaki ni alo, ka leibuna sara na vei sau waiango. E vei sau kede. Senga ni ka leilai na wakanananu ni daba. Vei vutuni. Ia, awa kaitiko e na ngaunea, ni veivutu ni da reida tiko na rona mada sauti na same 5.2 kau kouta te umeki no irana veulutangan da sa reida tikongo e ono basis for repentance na dava na yabu ni tamata sa veivutu ni e sama i kunea kindava na loloma nikalou loving kindness. E ai pangata na vela la tipo loving kindness. E ndu na bosa pa krisi e bosa pa kaipriu e tiko na vela la ti makawa. E lo mekina na bosongo kesed. Kesed ke ubande o taba balangi it's covenantal love. Na covenantal love na loloma mbimbi ndu se na loloma titombu nikolou e na nonan di nata tu na kalau na vela lati keiko betalia o badada na nada vela lati salomani ko tu. That's the loving kindness ko embasiga mai na vela lati wo katobole membasiga mikina na baka sama ni covenantal love e na nonra a badada na vela lati Israeli salomani ranga na kalau ka bali su iratali kibwa. That's the basis of repentance. O irana tamata quando babarau tu kina menda vai tartarani era sa tegebu singema era sa tegebu bakilatiko
na loloma ni kalou ngoe. Tarati ura non rambula. Sa bagair takitu mai na loloma ni kalou. The reasons for repentance, wa kaya na mga wabulio ya, kayo daw ni Same, te vita na wa se, Same o se 552, tikine tolu, for I know my transgressions and my sin is what? Ever before me. O ira na tamata, ira sabi butun tiku maingor, sa rabakilati ko na loloma ni kalou, kene karua mai lutua katiwani na non ribalbalada sa ambasi kati nga mai baka bureti ko na kalou rendambe baka dati o kina singa tu ni baka dengu na lamandra, and so that's why they're coming. And singa lebi nukua au natara na number tolu, the nature of sin, me baka matata kabe kenda baka binaka kamatay ni kame matata be kenda na number ba na veivutu ni e dhaka ni kalou. Na tamata be butuni mai sa tumberi ko mai na kalou sa rongoda na kadine chisu do lako mai ve au kam do brandu nga sada oda ka do lata na idolo do lambimbi sa ru kambimbi kina na no mu bogaro tegiko baleten sa ba rate ko mai na kalou na no loloma kena no na elo tambu ka ba nui vei ko modava mo bota na no mu bogambauti chisu ya na ya buni nonda wuliti ko na be ultanga au no bosetiu kina be kenda. Evidence of repentance ni don tamat sabe butundina ena marutaka ni osana botabua na itukutuk binaka, the gospel of salvation ena marau ena tubarau endo na yalo ni talera orawa so na ngauna endana no mo ko binaka te mendo don me rongo darau na singatam santa pambimbi tak yo ango na singatam. No, they need to meet Jesus. The nature of repentance will produce evidence, evidence na bala marau ni bulai ke na marau ni nona binakata metale raw willing spirit ni rasa dingomi chisu na erna binakata me ramuri chisu bauti. Then the time will come when you will share the Sabbath and all that. So na ultangongo na taratu yani binaka bekenda. Then of course sacrifice God delights adaba nambula na nonambula na wekamu no mumbula sa kambimbi na casa da kava beir na kalou sa yalo malmalumu sa borokio na londra sa bina kata mersolia bagot na nonambula sa na bina kata mero baptizo ngona ka na tumber kenda me bayalo ganga te kenda tiko na daga ni be butuni na nona daga na kalou ka surete kenda tuki na menda baitabi wata ke koya. Ube bakuri wala nga nasona bakasama tigongo usota matai mo bakuri wala nga bakasama ndo sarai dauti na kaukaua ni loloma ni kalou baleta ke senga na nona beibagar tagi na kalou na senga bakandua ni rawa mera tumber na tamata kina beibutuni bebutuni nona daga na kalou senga nona itabi na tamata ka chisu ke bakausada lebeti dake burburto doka au nadab au na bagayar tagir na tamata, and this is the basis of repentance. Na loloma ni kalou sa mate sa daga da tigo na elo tambo me malmalu mutak non rambula ka bagayar tagir mai esenga ni non rai tabio ya na daga ni kalou sa tumberi rekina na kalou awa tumberi tu sona be baka samongo Romans 3:2-4 or do you think lightly of the riches of his kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance. Gona bonua sa te bumbasi mai kino nomi tokani kan tumberi ko tu kina na kalou nona dagadaka na lonra nona dagadaka na lomandra na merarawa ni tobolea na mbula watakei na kalou. And God will lead you to someone who is hungry, who is thirsting for God. Kana yalewa na batini toevu mai Samaria rakarma datu. And what a privilege it is that God is using you to come to them
mera rawani ro o linga ni kalau ena no mutumberira kiveira sakadivira tiko mai mera mai kune bagadengo kiwa e sora soli sotabatio sona karawa karuni kornida wasebitine tini for godly sorrow produces repentance leading to what? Salvation. Sor tau biriti na tau mate. Au nita kani sa matato ya. Anda sa barula ko kina awan da ultanga ni kua baleta ni balbalda au no biobosta lekina mo nikila na kake de ni rei de tuwe ke tigo mai muri. Ke tigo no USB ko te ani be buni bola ena la ki soli be ko na lave mo le bo mure val. Se bebe. Dona tarro etiko. Baleta ke sengen do matata so nanga una aurani vosa tu theologically au sengen do sira sombu mega mai baga matata usibi kendo dana tarro merani buki au kina me bu matata sona ka sa re matata tu na nungu mona ye sengen se baga matata kisana ndo be tarro ena buku ni bebutuni sarani matata na bebutuni weekenda io se sa na numatiko e baga tegir mai na kalu ngai sabia banga tegir na kalu to preach Jesus to them votai tisu vera share the gospel gona bonu enda na ngole tukina na be buli memori me ko matata be ko na dava na tutu bina gongo ke na unsala motumberi kinendua me sengalangani dingomi tisu ia me dolabo ko tena loman me ba sina itena altam robo malamai dona non da sera en don break ni mbera ni ulako ena karua ni ultanga sena ba ultanga na sa mata ni kua na bula ibalbalada the opposite of grace mai me robo malamai inendua me sengalangani dingomi tisu ia me dolabo ko tena loman me ba Are you standing at a crossroad, wondering which road you should take, and you're dreading the decision and a possible mistake? But the will of God won't lead you where the grace of God can't keep you. You will never be out of His care. Remember that
never too far from wherever you are. You are waiting to hear thunder and see lightning in the sky. Oh, but God can work His wonders through a still small voice inside. Just keep listening and learning and continue on your journey, following the one who is the way. Oh, He's the only road you need to take. Wherever you are, wherever you're going, God is right there beside you, seeing you know it. Wherever you go, He already knows what lies ahead and what's behind. You'll always find He's never too far from wherever you are. Wherever you go, He already knows what lies ahead and what's behind. You'll always find that He's never too far from wherever you are. Ndona serea e umana provina kana bakasama ni bebutun. Se wada tumbere kan tumai. Au redi rabu sengai durma ndona konongo. Ke baka makuto rabu kanda bebuke me tokoni na kai. E tokoni el tal sungulo to role buno i kanda. Se wada gelorai. The opposite of grace. Na wuli taraba 2 weeks time au sana tegbu tumbere kenda kina lolo malebu ni kalau God's grace. Kena bimbasai enda na reida ena matanga ni kua. To be able to lead a repenting person to Jesus, you must be able to share God's truth regarding Himself. Okoya lo menga lo tumai ena pas lo malenga baksangaratu na bagadengu. Then do a second dinner nikila na kai tiu na kalau ena bukuna. He does not know himself. He knows he's a sinner. Ia sember ni matata sarambeka. Ambasi ka mayo Nicodemo. Kio na numa ni na lau mai endua e tamata I veni se ni bambauta tamata ndau ngunu ka ndau ia leo sena. Ambasi ka mai ve chisu Nicodemo o koe na dava. Koe na farisi. Tiko saranga na matambo se vevere ni lotu. Lau mai na nona wakila kila Rabbi, we know that you have come from God as a teacher. Sangai baka atu no koya. Senra nindu e kapara na vekango baka boka sa tiu bate ko na kalu. Songo ta saranga kia na ngusu no chisu ngai ka bo chisu. Nicodemo and don modab. You must be born again. Baka bida 3 times. Via ngole kia no bo sa tarro baka dua tunga na bo sa na chisu. Nicodemo and Dondonu Mosutali, Baleto Nicodemo did not know that he is a sinner. Lewer na lomai and a sembeng matata. Na wuli sana betumberi na single nuko me bukiko. Moranio tumberi koya. Me kile koya me rawa. But in sabarate koya me na kalu me ndolaba na lomana me rani kila na kalu. Nimbera ni obota na bubuli membaleta na bebo mbulai. Endondonu me matata tomanda na nomu bo madala e na buku ni ibalabalada.
Ke waka e se ni matata na madala ni dhava na i walawaladha e na wawondea na kena kilai na wewambulai kena kospeli. E na ngai matata ka dhingomi wavinaka na kospeli, the good news, kera sakila na kai ndigo na bosa nikalo ni ratamata i walawaladha. The darker the night, the more we appreciate the what? The light. So the gospel can be appreciated if it's set against the blackness of sin. Yana vanua and the nangole tukina and matanikuna nondo vetumeri. Therefore, our understanding of sin must be biblically accurate. Kuni batikina, kuni kao na numangoiko. Kepakai na vinakati me matata na wasanikalo na vukuni valabalada vukuni bebambulai, then they must see, because the accurate description of sin can only be met by the gospel of salvation. What is sin according to the scripture? Clearly, sin is the opposite of salvation and grace. And then I read the tiko na ulutanga ni salvation and grace, and I ulutanga mai muri, and I single kua, and then I read the nadabe kind of bosanikalo membaleta na ibalabala. Matai sin of commission. Lau mai na bosa balangi commit. Doona kaudawa. You committed. You did it. Say kwengo ngona the sins that are sins. Kwengo na ulutanga se na madala and the kilavinaka bosibo kenda na leonlotu. Do sa the kaba and do na kaya dala ta matai balabala. Da bendusimakina do lakukina non da bibandiloi. Kaya choni and na wase matani choni wase tolu tineva. Everyone who commits sin is guilty of lawlessness. For sin is what? Lawlessness. And a KJV, sin is the breaking of the what? The law. Na kena waedori na ibalabala, ka sen waka na ibalabala ni kalau, kanda dakaba na ka, e be dhonga kena ibu nau ni kalau. Sin is not living in harmony with the will of God. Wamadaltaka na nau ni kalau, ngona loma ni kalau. And then gai basuka katalain rendre kina. So sin of commission say kwana kaina ne matani ba madal me matata weekenda ka matatu weekenda, that it is the sin as wrong acts. We break the law of God. And abuna ba to kai tukina sin of commission from the word commit. Kenimbalmbale, all wrong acts are that we do as one does is sin. Beika ke dentro da kaba. And the kilatu na non dei balabala. Balabala da ke ne ka esene donu kilkile na mata nikalo. Kai matata sare mendu e lamba da ndu na lamba e rongodi mai viti. Sena kenda maliwa and the veital no ataka. Na veida dati na veivoluti na butako, adultery, idol worship. Kodo, Sabbath breaking. These are defined in the Bible as sins. Loss of health also comes here. Natural laws. But in a kind of the kaba kinangonda. These are the wrong things. Veka and the kitaka. Sins of commission. Na kind the kitaka. Sarani matata vekenda ko. Kwengo kwendando windusimakina. Kwango enda kilabo vinaka na nondandau bandiloi rakasengani kandana numa ni rongor tamati balbalda. Wawa. There are other sins. Dua kene karua. Sin of omission. Laume na bosongo omit. Omit kene balbalin do na kau da kaba ngoi daba. Au sing kitaka. Yana karua ni ka embaleta tiko ya kati wana bosin kolum embaleta na balbalda. Chemesa wase vat kene tingabitu. Anyone then who knows the good he ought to do and does not do it is what? So na kaya do menda da kaba na madongo. Do na kao kilani do no mo da kaba. Molisikoba se mo vukea endua. Balatongo na karuni bakasama. It's not lawlessness. Sengeni tamate mbasulawa tiko e balabala datiko e da kabango. E kai tiko e ke
o choni. No, it's more than murder, it's more than hatred. Seni o koengori. Ngo naka e na nonda sengeni takaba, naka e ndonu. Menda kitaka, a duty. Did you fail to do a duty today? Loving your neighbor, visit the sick, those in prison and rangai loma na madi o se rusu lima. Ka matata tuki no chisu, the sin of omission. Na yabu ni be lewai na singa sali sumiki no chisu. Seni ka chisu iko seni bauta ni balbaldas, singa tamo seni marro ni singa tamo seni takabango. No. It's not talking about murderers and adulterers and Sabbath breakers. The measure of the day of judgment in Matthew 25 is the sin of omission. And then tunde rawa because of these duties, the good things we do, we should be doing, and we are not. Okay? These sins are not sins. Satara? But in the senikila, senikila indua, senikila sen laurai o kati ni sa tamata dondon mo dakabango, dondon mo dakabana kabina gango, le sikobe indua buke indua. If you don't do that, that's a sin of omission. These are sins that are sins, and there are sins that are what? Not sins. Bola indona nongungas ni bulma endus. No definition. Eso ni balabala da, esa kilenga I balabala ni da. Yeah, there are other sins that are not subject to that. Ngona ka tabuloniki no nikotimo, no na lomai be bagandoni ko sebada. And Jesus hit the point. As we go through for the full studies, you'll appreciate the sins of omission. This means sins that are not only negative acts, murder, stealing, but includes failure to act in a loving way is also what? Utaranga ko lambatendu maka senga the kabango senga. But have you failed to love your neighbor oira erabalolomatu baleta gona ka ndino chisu na madi urusinga bulkalima wasinga bulkandua kina wasinga bulkalima. I was hungry, awabia kana ni asingni daba seni bakania awabia ngunu daba seni bangunu bia wa lube wale ni seni bak sulumiau awata mate ni seni skobiau awatiko mai bali bebesu oni seni lakumai moni mai daba. That's the sin of omission. Christian duty. Around in the way to the way we think we are okay. No. Sin of omission. Matatiko. Ausakauti. Matthew 25 is the parable just before the second coming. Through the second coming. Where the basis of how God judges us is not the keeping of the Sabbath, but the duty of a Christian. Loving kindness. These are sins that are what? Not sins. Singani bukeir nadaw. Viakana na viangunu na lube wal sen bosulumir sen skobi verti balimbula sertu mai bali bebeso. These are the sins that are not sins. Ya kaina tigo chisu gona balbalda sin of omission. So ruana tikina e ba matata tu ne balbalda na volta mbalt ne balbalda. 1 John 3:4 sin is the what? The breaking of the law. And the kaina kana the other one na sengen in the brador na dab na kain don donum in the kitaka kambulataka. When one breaks the law kana choni he sins. That is the sin of commission kain the kitaka. James, the one who fails to do good to others as prescribed by the law, he also sins. This is the sin of what? Omission. Inbred sin, number 2.
Kesa e avalati na lomamu, e na karua, na batolu, o na talavesara o na mbalikina. Baletana dau. Baletana i valvalda, ni vostra voltambo. Sengalenga ni kau ki taka. Sengalenga ni ka ndonu mo da kava, e dhursare loma, ka waritaka ni voltambo e te saranga mai na buni lomamu. Ne lomu. Kau te vita, nona watu sana i valvalda, nona i valvalda vede. And we condemn David, we look down on David, we criticize his act of adultery and murder. Kai kendo na bakasa mo tebita. I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceived me. Kai tu vekio tebita. Before he committed that acts of sin, noni valvaldabe pasepa ke ureia. Kai tika ke te vita, the sin of commission, the sin of omission, semberoia, au satamata i valavalada rautu, because au a susungi, ka susumai, ni usa ke sudumai, au sa sudu tuenadam, na i valavalada. And so any discussion of sin that does not deal with this shapen in iniquity is not treating the sin problem properly. Kebaka, ona tumberin dua na nona Bible said mekilana singa tambu na visa singa tambu ngo me da kabango e mbula wanga vina tu nada na uto ni valvalda. You are not doing the eleb na and the kabana vivalu taxe ko ngo na bonu and the rekina. And sometimes we Adventists, we praise the pastor who can accurately describe ngo the maruta. Why? Baleta, it feeds our ego souls that the sinivina katamenda dustin makininda tamatay valvala sevada the true duties, what a true Christian is all about, what is the gospel. And then do marutana bevuno bra, because it shifts our ego. We are sitting there like Nicodemus kandananuma, that we are okay. Any discussion on sin that does not deal with the sin of the heart, the inbred sin, is not treating the sin problem properly. Sana matatu na loma mo ya. Ni sana botango, you will be able to share this to your friend. Me wo katibua na raibando ni ko mako na ranindur ni lotu. E na ranitu rara me nando na matalutu. But like Nicodemus, na uto ni valvalda e wakatu sartunga me na lomana. Kasudu batamaikina. David, before he commits the sin of commission and omission, on the kilabi na kaya, sebada, ne valvalda be patisepa ke ureia, ke na be kanda don me adakaba na nonambula, daba kai naga, he was already a sinner. Sin is more than just what? Commission and omission. Tebita sa tusa nagatu, niya sudu mai, batake na ivalvalada, sai koengo na wutondi na ni valvalada. Ke uvala ando na pepa na bosongo sin, the acts of sin, ona volanga ando na small s, small I, small n. But if according to scripture, ni bosataka na ivalvalada ka na sudu batamai, saya nga capital letters ke nga capital S, capital I, capital N, but ko ya na wakatu ni dapat ni valvalada. So, question, when did David become a sinner? Sin of commission, sin of omission, that's a uligatigo maya. When did he become a sinner? Maina singa ya sudukira. He was a sinner. Therefore, he committed this. He did that. Yana bayalalo, and then betukina. It's more than a sin of commission and omission. It is the condition of the heart. Yana buna e wakame rovi zati bakukuki no chisu kirna Pharisees, because the Pharisees were coming based their definition of righteousness on the sin of commission. Jesus was pointing to the heart. Gai vosa lebna nono vosa vakana mbeleta na yalo na bunika ke na buana ke na bika ke de baya
Bosa kinoko yabu mbulu mboro daba. Bula kata tu nei wala dai lo mai mata vina tu. That's Laodicea. The kata vi mama. Adam lived 130 years and he begot a son in his own likeness after his image and named him Seth. O Sethi na kawa tamata ko ngai basi mai kina ur na tamata ni kalau na vela te makawa. Na kawa daya sana gandorto na kawa ikeni. But even Seth kainaki gai sudu mai na darubungo sa seno kati tamana na buli mai kina me udina kalau sa kati tamana na bula sa mai tukina sa luto nei valvala sa bakana valvala nei de in the image of Adam, fallen Adam. Ni rawa ambuli me rambulia na kalau na wasendua waselima sa ndewa mai na mbula valvala doya sa seng ni baleta ni da kabendona ka o Sethi na singa sudukina gai sudu o Sethi sa valvala da rautu. But in sa sudu mai kawa I atama na tamata I valvala da. Rosa senga ni ata sa Esau non rumbula. They sin and their children who were born in likeness, not in the likeness of God. Ngona ka ngai kouta motivita na Roma ninda sa kawa ya tama. Ninda sa wakati wate ne valvala dao ya. Born in the image of sinful Adam, children who were born after the image or likeness of sinful, disobedient Adam and Eve. Wera na nomi tumutumbu na ponua sudu mai kina sa ikoea na mbula o sa kauta mai. And daw valvala dato kendo nangone. Bisa pakasara na valvala tamam. Se valvala tinam daw boso se badam. It's truer than you ever realize. Baleta na daw. Na uto na yalo mbula I valvala da neita mamu ketina me sulio me viko. O sa me sudukina na buruburongo ge kana voltambu. The heart is more deceitful than all else and is desperately wicked. Go nambula and ambula mikina. We are born infected with the virus of sin. I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Therefore, we are sinners at the console center of our life. And my nabunia londa and the sada mata iwalwala. Au kaiti ko na pakasamango beleten when we come to salvation. Merani matatakina ke bakai seng ni tiko na karisto and alonda. You don't have to be sin to be doing an act of sin. Au sangwila da na ponua aku de quote te ko na banda na pakasamango. Ke bakai enda seng ni kita kendo na kanda ndambe wala tunga ia sengani tiko karisto en alomanda we are living in sin. Lo mai lotu. Masulia no mikatini. Da kaba keda ne wala lotu kana ne wala tambu they are filthy rags. Ke alio karisto en alomanda. That's the heart of the gospel. The same to batake karisto. I will be clarifying that and on the way wuli memory. Paula, same thing. Through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all have sinned. Roma tolu, rusangabulga tolu, sa ibalabala dana dap. Tamata kedenga sa sine daba na kaya daba. Waka roko tagikina nakalo. Adam sinned, and we are born sinners through Adam. Sota ausa andau muleda me bandundon tagir na shades sa lagmene balbalda lagmene mate sa ya mai weekenda ketenga. We are sinners in two ways. One man entered sin, the world by one man sin entered the world, and so death passed upon all mankind. We are sinners two ways. Dua and the kawai Yatama and the sudu botama ikanadaba. Sa wala nga me botu kono takina ibalbaloya
And then daw rei den do nangone oi le sabe ki sibe nangone go rei bin nakandi na sengai sa susuti ko mai lo manada na le balbal da na te buna o singa mara na lo kodo na lo dundu na lo wakida sa mudini ti go loma but sa sudu bat mai sa bola nga meda we bo lo butu kante ka ko ni moshina ulu mo rei da ai ngone go sa ba mo siulu seranga sanga moshina ulu baleta e da kapanga nei bala ni alona sa sudu bat mai na lotu na sintarro barawaya kalunga na garawata ke sa sulia no nambula wana kalu ndon tamate susu mai na lotu sudu na lotu heisa sina ka kununu mai len lotu no they need Jesus. We are sinners because we are born from Adam and we too in time will sin kemenina tina kemenina ndausu ke lava bina kana tumbuni ngone na kena sa ve sau na yalo samba siga maindo na yalo kodo na numi koenga sa dunru mai. According to David and Paul, before we commit our acts of sin of commission. Bernida da kaba kedea, we are already sin because in the sudu men da kawaidei atama bakando na bure Adam is the headwater. Na ponu e bure mai kina na nondan ra kedenga. Mai kia sa bradada ni brandua na nondambula na kawayatama and the sabra sinetitu and balabala. We are all tainted with the mud of sin because Adam is our source. Therefore, sin is primarily our sinful nature. And second, number dua, nadaba. Sinful deeds. Au kelani ndandau rongo na Facebook. Gota kangwe dagati ko may biti. Nam lambang go into kurbu sa rerevagi sa ringo biti. Sangay, nothing has changed. Na yalo ya es number rua. Na yalo na lambo ya number rua. Na kai rerevagi ndua nadaba. The inbred sin. Koya na ka rerevagi taundu ilo malangi. But esini tusanaki. Esini rani bunitu, rani mai bakote, rani mai bunau. Because if Christ is not in the heart, me taukena na yaloya, I'm still living in sin. So nanguna and then reda mai kina wa bosavale kina nando na bulisauti order of salvation da bambimbitaka justification, sanctification, duang na kai and umani rabata kede living with Jesus. Life with God. We were created to live with God. Yan inakindi nandambuli. Ndambuli mendadab. Udhuya na kalou ka, itoba batake na kalou. And any life outside of that, dab. Naibalbalada. Chisu. Eba matatakang goy na nono boso bir na farisi ngoy do nono boso bata. Either make a tree good and its fruit good, or else make a tree bad and its fruit bad. For trees is known by its what? Good fruit. Good trees bears what? Good fruit. Bad trees bears what? Wada ba ke ulo nando na bua kau ni China sa sing lang ani lilitugin na China sa reta lang ani lilitugin do na bua ni rocket. Raw? Asenga. Bua ni rocket na bua tangan na daw. Na rocket. Good tree will bring good fruit. Chisu na nona kilaba binaka ka matata tu weekend na lenga ni wakatu ni balbalada na nona ndimbula ka bango you children of snakes ngo be ira na farisi ni randra mai na mataga ndo na kambimbi e dolato tu na idola ni la manra mer talera roba oti kina puno ni kalu mer muria ba oti na bosa ni kalu mer ka ko ni mata dala na matandra na tamata mer laurai mer tamata i balbalanda don ngai ka be ro chisu yabu ka ni ngata. How can you speak good? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. A good man out of his heart brings forth good things. An evil man out of his heart brings forth what? Evil things. Same thought. Good heart brings forth good things. Evil heart brings forth evil things. How can you, being evil, speak of good things? No one is what?
righteous. For all have fall short, all have sinned and fall short of the glory of sin. Apostol Nicolò, Mosese, Paulo, Chisu, they all zero in on one particular point very clearly. First, we are by nature who we are at the heart. And the mbula tu and the mbula iwalwala. Sarui roro kina mendaka, eu salin lo titiko kabramata, eu salo titiko. Dangarauna, is Jesus in your heart? Okay, sing tiko Chisu na lomanda. We are living in sin. We are no different to a sinner who is doing the acts of sin. Even that is worse. Beleto koe na tamate mateni tiko, e lamba e kila ni dala. O koe na tamate sin takau tiko, e bandunu ko tiko, nanu mani okay. That's the most dangerous sin. We are by nature who we are at the heart. And of course, the good things we fail to do is a sin of omission. The sarai daw tioya, sangai number two sarera na daw. Ay balabala. That's how I would arrange sin. Okay, dato matay na number two. The sin kila mandangan itiko number rua sangai da sin sarani bina kata menda kintaba na number dua. But that's how the Bible is. That's how and why the Bible says, sa sin indo ay balabala no one is righteous. Sin is primarily what we are by nature, not so much sin of commission, the things we do. Sin is primarily our being, and secondly, our doing actions. According to Scripture, we are sinners at the control center of our heart, our being. That is why we are sinners in the heart. Okay, domandana test, Da barrong tiyo siya. They be rauna etu bosong gwendon. Oops. Number one or number two? We break the law, therefore we become sinners. Number two, we are sinners, therefore we break the law. O then don't. Number one, labelinga. Kami ni siya ni barrong tiyo. Number two. Number two. O talay rao da kabana kada la baleta may na utan lo mamu da sa tamatay balbalda. Nungu tiko may malaria nuki na tawio na malaria goendo na matekaisi. Do na parasite the ruman munra. Ona ni kata-kata tu na singa o mbuno kina o bianro na ndo se do ko onini tonga bina kata mo ba kata-kata ki tu na singa. Nandolo ko nyugi e sore da randavo tu nandele ni kata-kata ni singa ngore rumi ko sartunga na mate ni malaria. Na yellow eyes, hot and cold, vomiting, those are symptoms. Sapakaki na nonda mbula talinga na the symptoms of a sinful life. Sin the kaba na kandon the kaba, the sin biskob, the sin bebuk, and the sin dololoma. Those are symptoms. Sangai ken karua na yalo sa sin tu bati karisto na yalo ibalbalda samba simekina na ibalbala ni da sinful action, sin of commission, sin of omission. Lesu tale kina kaibane na tatiuna. The real problem is sinful heart, sinful nature, sinful self. Na tawio tiko na matioya malaria wa sa edo mai viti sa tawio tunga. I remember do na ngauno le uno sartunga mai Christchurch sa kinda pa mai na malaria ngo sa serendali saranga mai kia mai ubuka mai ngai ubuka tiko mai ne New Zealandia sa mosara sa bata sa wakila na kauko ni malaria mai kalunga tendo na tabalengu e a bulia ni ke lai pharmacist tu mai viti and ngai sulibio na kena wani mate e vida na mada tarango na vida na singa tia sangi tarango he was trying to clean the systems and he did au ngunu wani mate me do bani sabai lebi saranga na manu ni malaria up to now senga talani da tawio na malaria. Doctors don't treat symptoms. They treat cause of the problem. Singani parasite, they treat the issue, the heart issue.
Ni sa rusai na parasite sa nanggayali na dava, na symptoms. Except a man be born again, he cannot enter the kingdom. Sarana mong kilango na buna, bosa ba kuku kina Chisu, when Nicotimo? Yes? Yeah, that's why. Bosa ba kuku kina Chisu, when Nicotimo. Because Nicotimo lau mai na ndela ni na nanuma, farisi, kilabi na kano na iwoltamu. Na ibala bala baka lotu, na tutu dederin lotu, tu kede tukina. Kaitunga ndo na bosa Chisu, baka tolu, direct. Ngole bango Nicotimo, kaitunga Chisu, Nicotimo, Sultan, you need a new heart. You need a new heart, that's all you need. Sinibesau. And unless we have a changed heart, we are sinners. We are all sinners. Keba kai sing nindonu na elonda, ka sing tiko karista na lomanda. E na dal tunga, enda na kodo tunga, enda na veimbeta ki tunga, enda na singing in the uloloma tunga. We can't live for others, we can't help others. Why? Because Jesus is not in the heart. Eda na wale tunga na lutu, rai, outward religion. E ana bunua, e rarabakina, nambulongo. Orang politicians, rakaya, ngo medaka, ngo merani binaka kinambula, orang ni wasi na yao, na bully, ngo, no, orang na kaya dakatu na society, ngo, they talk about the outward behavior. Sangan baleta na daba. Nalomanda, only the Bible, only Christianity, only the truth of God's word, renovation na society, me besau na yalo ni tamata. Sana kay rauni ya binaka na burubura ongo. Change heart results in a what? Change nation. Ni sa besau na lomanda, and nangay besau na songloto. We will always be reflecting. Bambasi kamay na kenda maliwa na lomon songloto na yalo, the motives na kodo na yalo ni kango na ndui baleta, it is in the heart. Senga ni baleta ni sa lewe ni lotu. Endo na kaya na ko Isaiah, we have all become like one who is unclean. All our righteous deeds are like what? Polluted garment and dotal na bakandewa, filthy rags. The Common English Bible actually says our righteous deeds are like menstrual rags. Na pad. That's really the Hebrew word. Kana ibalabala dondonu, our righteous acts. And about matanikalo was sila. What are some of our righteous deeds? Sebebe. Ataben do nakatabi nakatakapa. May lotu ni kuwa na singatam. Sebebe. That's a righteous act. Yes? Ayo. Those are righteous acts. Sabbath keeping, the may lotu, the sulian on the soli, the may langsere. These are filthy rags. Ke senga ni in the space of melomanda. Ke senga ni tigo karistan lomanda. Seni adu buana kalu na non the sokalu. It's not coming from the heart. It bothers us. It bothers me. And as we go through na studying go and then get na kenembimbi meada na visa na yalobo, we need a new heart. You must be born again. And then reba ke them and the sudutale me tiko batake kenda. Ono numana no sa te bu bakila. And as I said before, 1977, and prior to that, wakila nanon velita na kalu. Vagarta geutiku. Ausauisa. Those close to me, hey, sabata beko. Sambiu nambata, sambiu sasin kania nambata, sasin. Ausana numani usara takabati na vekango meda.
No, our righteousness are like what? Filthy rags. Outward respectable deeds, respectable life is not enough. The sudu kanda na matkina na sudu ba ruanga na karuni non the sudu will bring salvation, born of God. Kana kana karun kornida wase boli matikina behold, anyone who is in Christ is a new what? Creation sambulabo. That's the only thing that matters. We can't lot. Okay, senga in the sureta na el tambu metiko na lomanda na vesinga. We are sinners. We are coming to church in our filthy rags. We are worshiping God in our filthy rags. Dona kabasila ya sebrebe. Menda mailotu. Kabarai rewel tunga kasengan dina ni sorbaka na lomanda. Wana kalo. Singalo tulebu unda udata na shopping. Ya usakilatu singalo tulebu na mbili trolley. Ya. Undo nanungu batini torre ndo na kaisa ulebu semadala birna turangar tunga. Nanungu tor kwa namba 5 blade. Doang na pakete tolu sanga bulu pasanga bulu nandor sarai boleh kan bekana ono sanga bulu ko. Ya melok menunggu budget tatang ke sarangan nunggu budget. Guys singalo tu lebu sakila sa wotiti ko nunggu itor nambatin itor. Au sa mama ku tu sareu nambili trolley. Au kilabi nakatun na aisle setuki na nunggu itor. Sini reidon itu na sabak lutu mendo na pakete sa ulebong ilomaya. Obviamente itu na sama rauta kasar ngau, setengah ni binago sama ibu kiau na shopping. Ia na nunggu motive lengka kede tu. We are tainted by selfishness. We cannot love with a pure motive until and unless Jesus is in our heart. And dengan reba mendadap sudutale. While our good deeds ascend without the merits of Christ, epakawalang anay suludap galang-galewa doon na karir bagaya menda mailotu daba isulutu on menstrual pads pasila. That's how God interprets our good deeds without a changed heart. Can this inimbulo bata kay Chisu? The good news, our offerings, our songs of praise, our good works, Sabbath keeping ascends with the merits of Christ. They become a sweet incense. That's true worship. From a heart that is filled with His Spirit. Salvation is living with God. Salvation is Christ in us through the Holy Spirit. In our next study, I'll take us back into Eden. We were created in the image of God to live with God. Sembera mai Nathaniel na watakila wasetolu the fall. Watakibu. Genesis 1, humans were created in the image of God. Nimbera ni tukuni be atama kuni kaniango sembero ya. Before the law was introduced, before obedience was required, ambuli atama keivi merombulo watakina kalo. First and primary. So kwatunga na yabu ni vekadivi ni kalo vekenda. Mendambula watakikoya. We were created in that perfect relationship. Nangauna ndambuli watangakina. What was the first day? Living with God, the first Sabbath. That's how we were created. Mendambula watakina kalo. And the Sabbath symbolizes that. We were created to live with God daily. Makai marutaka nakalo is your freedom, your choice. Namundingitaka each day. We can rush our lives to work. What is more important?
Men the dingitaka, use that freedom of choice on was to kina sona buli memory. So that God prizes our freedom, our decision to choose Him each day. Kain bimbi buana kaluaya. Let's tell them on the slide here. The story of sin is that I am lost. First definition of sin, lost. Second definition, lost. Katolu, tolu kere. But the way out, thanks be to God, we are not lost forever, for in Jesus, God provided a way out from sin, the cross and the death of sin. Those are the studies of the good news about Jesus to share. Yeah, na study ngo nimber ni obota, it must first be true in your heart. Sebagai ni satu bota kena kalau you'll be eager to share the good news. Ona marutak, it'll make meaning. Ona bakila ni kauti ko kina na kalau. Whether you and I have the assurance that we are saved depends on whether we accept Jesus as our personal Savior now and every day in our lives. We need to accept Jesus. Nimbera ni obota ko na nomu bok tokani o Bible study ko etiko met ngomi Jesu, you yourself first and foremost must have learned and experienced to accept Jesus into your heart so that you can share the same Jesus to others. Sin is more than what we do, so we not only ask for pardon, but also for what? New heart and a new mind. We must ask God, who alone can give us a new heart, a new mind, and to make us a new being inside out. Aunangay was to an order of salvation, and so on the woolly. The new heart becomes the throne of God through the Spirit. The way other mind change, ve sauna yango, reformation, sabe sauna non de valvala kena non de tobo, and God begins to delight in our inward faith, our inward religion. Sa woti na non do bia baka yatu tatu na non dombula ken non de valvala the sa elomol malum, because we have learned to live with Jesus. When I look at my sinful self, I can't possibly be saved. But when I look at Jesus Christ, I can't possibly lost. Let us keep looking at Jesus, and we cannot be lost. Say yes to Jesus. Kapola, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by what? I live by faith. What's a life of faith? A life where Jesus lives in the heart. I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. As I said, this material is available. Already USB, or you can download. Nimber ni in the undambe donataro. Devetaro. Sama tata, eh? Nawale, God bless bakalong matay kenda naturanga. After lunch, ndanalay lotui Campbelltown. O tinabasing lebe, o tinabasing lebe sa sang sumbian dalay lotu bate Campbelltown nando combine it okay. Me bakalong matay community naturanga. Pinaka. O bangambau tani nda ba ni bina ka bona kalo na singa tamani ko se badawa la beta mandana linga mu ke baka otali taka na itutuku meni bina bali tal na be baka tabuli di bambu tani nda ba ni bina ka bona kalo ni raw ni be baka yang ataki ko ka ndusi magati ko na nonda la hola koi na be baka ramataki
usan tambi tiko rongo da tiko ni tutuk dona kan kena tarai tiko na lomangu ninda reda na punu endan doda molu mukina iyo na kalu sa po sa kinabikian na singata munikua men sanon ta masubata na singata munikua ninda tambi tiko anda pakatara na kalu na lo tambu meron ni buki kenda men da bukalaw ni na rara munitutuku enda sarong da tiko ena singile bubina kanikua na share nga sa mena tinikinan na nonda songoni ena singile bunikua sa tinggore na screen tolan raw Dios ang bul ni share mo daka be Jesu ono krikenda menda na duda batakede menda na langa ni ututi ni share ena singile bunikua. Su turangan na ne mami kalo ki mami waga binibinaka we kemuni na singatamu binaka ni kwa binabalebu turangan na nomuni bosa binabalebu na nomuni biba yang ataki binabalebu na nomuni sabo sa talebe ki mami na singatamu binaka ni kwa binabalebu na nonambula muni tamata ni bakalunga takatigo na nambula
Vinavalevu na kena solitiku na buku. Bausivi turana kena bakandia utakitiku na nomuni bosa na nomuni kaukaua. Ena singata muniko. Ni bakalonga takatiku na mbula na mata wale kena vengaravi. Vinavalevu na nema mimbula na leo ni songoni. Kima mituda kitu ya matamuni ena singata muniko. Nomuni bosa be bakandondonu taki be bakatabulidi. Buke kima mitalanga na singata muniko. Kima mibakila turanga ni kima mitamata molmolomu. Kima mitamata ibalbalada. Sandi na nomuni bosa. Kima misa sole ne mamimbula be kemuni na singale muniko. Kera turanga muni na buke mami. Kera turanga mena be sauna ne mami bakana nanu. Bukusi bituranga kima mitusana ka ne mamimbula na loi mami. Ena singata muniko. Ya loi balbalada. Kima misa sureta. Kima mindola na loi mami be kemuni. Muni na dhuru mai na loi mami ka be sautaka. Ka bakadora na nomni dakataka ni be sau. Be sautaki na mbulongo, be sautaki na alongo. Meroniado ndo na tamata bo na bukui kemuni kena nomni kaukaua kena na mamimbula. Binabalevu na nema mikalou. Binabalevu nomni bakadengu sa sotabi ki mami na singata muni ko ki mami ba ni binakakina be kemuni. Sa nandota na ilawala ko bo. Be sau na rai, be sau na vengaravi na bukui kemuni ena mataga binakani ko. Binabalevu na nema mikalou. Wasukai ki mami na nomni loloma kena nomni bakadengu. Tisu na ibakambula.